Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli khawlin minal ahwalil muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, ikhwanu fillah, wabil khusus yang kami muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, para imam yang sempat hadir, terkhusus pula kepada Bapak Camat, Bapak Babinsa, Babin Kamtipmas, dan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama. Alhamdulillah. Wabil khusus kepada panitia pelaksana, ibu-ibu majelis taklim dan seluruh tamu undangan tanpa terkecuali. Magi-magi napak baraka ipo Allah Ta'ala apol yang nagtagilalan yon roma baraka napalampiri sunata nania angkay napalati-lati amala madicita. Peringatan maulid yang kita hadiri pada malam hari ini mudah-mudahan kelak bisa menjadi jalan untuk meraih syafaat di yaumil akhir, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi situnganna tanyana ulam maulud ini sudah masuk Jumadil Ula. Tapi peringatan maulid kalau di seluruh dunia yang paling lama maulud itu Afrika Selatan, 6 bulan. 6 bulan maulud. Dan peserta maulid yang paling banyak itu di Afrika Selatan. Tapi napaturu baraka epong Allah Ta'ala. Jadi tahu penrangnya ternyata pemaulud baca kurang. Sebab kamu pemaulud ku bulan Januari. Si Sambu Meraja. Jadi iya na tanra papuji maraja tak lauri alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasabari natupakan kasih di acara yakni peringatan hari kelahiran Nabi. Jadi sisang upakuling peringatan hari kelahiran Nabi. Ia ko aso aja jangan na iperingati berarti aso sining. Ia ko ulang aja jangan na Nabi ta iperingati berarti bulan Rabiul Awal. Makiro. Tapi ia ko tahunna maka dari tawe tahun gajah. Tapi upasangi iya ro nabita nasukuru ki aso aja jangan na dengan puasa.
Jadi itu Nabi ta ko syukuru ima puasa. Nabi Musa ipalepak wattuna ilal lungo ko Fir'aun ipasalama na puasangi Nabi ta. Itulah sehingga puasa pada hari Asyura. Aso aja jangan Nabi ta syukuri. Nabi dilahirkan hari Senin, makanya Nabi ta na puasangi aso Senin. Jadi itu Nabi ta ko syukuri ma puasa. Ya ko umakna ko syukurangi manre. Dia itu na salah. Dia na salah. Aja tersinggung. Magai memang ibadah yang paling gampang, tapi metai lolongan ngapalanna yang penting halala adalah salah satunya memberi makan. Apa iya ko mapuasa ni pribadi nih. Tapi iya ko to mapandre may kapalanna. Apa iya kui pandre tawe patapulo sona patapulo wanina napacapu uko watan na tawi pandre. Setiap dia sholat, malaikat mendoakan kita. Iya na tu ampai tomotot tariolo, para ulama-ulama dulu mengajarkan aja naliwa patapulo sona mapandre siko supaya patolak balah. Dena musila dak milau dong apa malaika ena milau dong aku. Coba. Eti tanigare. Komelo ino galung tawe biasa agana pigaw. Mapamulay manre. Ya matu komelo matanang manre toy. Baca dosi. Tama kiro. Nelo imampo ibinena angka siasa mapalisa. Manre toy. Apa mapak baca si yoli sipui mak bacai. Itana si matu yoli sipui mak bacai. Melo matasa asena kasiasa mak beteh. Manre se baru mak baca si. Melo ino galungnya mak baca si. Siaga tanero dena dati patapulo son. Itu sebenarnya adalah doa. Tanya iya ro baca pokok, iya miro andrewe. Nasaba iya ko manrei pu imang, nanrei bab ulama toko masyarakat, nanreta mak barakai. Malaikat milodongangi, iya na tu ampai sadaka subuh itu bagus, nasaba magai. Dua kelompok malaikat milodongangi, malaikat penjaga malam angka mopi. Malaikat penjaga siang sudah turun di waktu subuh. Makanya pas sedekah di waktu subuh itu didoakan oleh dua kelompok malaikat. Makiro. Jadi ya kau masih sedekah ki koloroi apalanna pada padamu ko subuh. Tapi dena pada ganna malaikat milodongangi. Angka tu tahu nasang ya walai gampan nostas. Cica masumba siulang. Tapi tak 500 sabu. Daripada 2 sabu si subuh-subuh. Makan jasa tapi rogi ki. Tongangi mega tapi rogi ki. Kenri mon rogina. Akka cican ni nilau doang malaikat. Kaya tu malaikat makhluk terhormat. Masih dekat pi. Nah penilau doang ya kode istirahat. Makanya ko cican ni siulang masumbangi. Ya napura ni nilau doang ngacicang, mamak ko ni malaikat. Makiro. Makanya yang paling bagus amal adalah yang istiqomah. Wa in qalla kata Nabi, namo cek dek. Namo 2 sabu yang penting mananungan daripada si di juta yang kurang malang. Tapi angka pamalada dia nak kena sumbang. Dia cewek kay protes na. Itu agama tak makoro. Sebenarnya bukan mengakali agama, tapi mencari mana yang terbaik. Kama kiro. Yoli itawe mak baca. Isangnya mak baca milau doang. Aga nilau doang ngi. Salama. Kak 2 pak doang. Baca doa salama. Baca doa warialah. Ya ko baca doa salama itanaiwi. Agak nacinai punana bola. Iya ko baca doa wariala ya aku tanangin nih gasan nambok nah ya rumah tele. Nah ini penting. Kenapa? Mendoakan orang yang meninggal itu sunnah. Bahkan Nabi tako makato baina pertama manang Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat.
Sinin na tuwe si ba matewe. Makanya tilau doang itu mateta. Orang tua yang meninggal doakan. Cuma idi makutuki milau doang, yoli pu ima milau doang ngi. Tapi ya kodena sampah pu ima mandari tau dena sampah aja yoli. Masalah tuh ya tuh. Ini penting saya luruskan dulu. Iya na tuh ampai amalan-amalan di masyarakat. Iya angkai pura na tanang tau pandrite. Napak guruangan loko tau matotta. Sebenarnya tidak semuanya keliru. Cuma ada yang salah karena lain yang meneruskan. Ternyata tau pandrite paterui. Kega contohnya mapatu dupa sunnah. Menyalakan dupa itu sunnah. Ya komoto ki masam pajampeni apa tu dupa ki. Magai rumpuna dupa yang harum itu yang disukai oleh malaikat. Napoji malaikat anu maseru malaikat akan datang mendoakan kita. Makwiro tapi sandro malai akan apa? Rumpuna dupa palatui. Salah. Sehingga nasayana dena tu dupa dena ada rumpu dena letu. Ya nak dumpu na tolina pakoni. Nasayana palatu ye. Tau pusan niya tu. Pak nasa ni rumpun na palatu itania. Ita kare. Soko petan rupa. Biasa awalnya dena salah. Tapi nalai sandre salah-salah. Magai. Iya biasa nalami pelajaran. Apa lai palibutomi. Na panatarital lo yasena. Cela ridi pute si babolong. Yaro cela simbol api, yaro ridi simbol angin, yaro wae pute tanah bolong. Magai watak kalewe apa unsurna? Poloko api, poloko tanah, poloko anginnya si ba poloko wae. Maka dia patan rupai watak kale tu. Na iya apa ewe sipak na tatong rokok suju si babat tudang. Ya na tu nak ada sempajang. Nampaknya? Tapi sandre malay na pak bantu turuai. Nasoron no salo salah-salah nih. Kita kere. Jadi ya kotannya tahu pandri tepat terus bahaya. Nah sabak na model Dito na ko kopen rama ko rodi. Pak ya tu ko macabe polo kota si emayaga. Tapa pisau ya ro. Maka na malasa kaji ustaz ko deu papisaw malasa memang nasi anggota ki. Apa iya tu jinge masih nggak waktu-waktu kuna dapi waktu na yeleng aja na najipa anak-anak bicu na bawang de pana jalan mana pikiran na lobo lata talengi di 5 sabu angka si kobaje tale si di 5 sabu angka si bajana tale di 5 sabu talung ngaso mi tale di ya kong kay de tale di makarepa ya tu age gina pigau ya toko pure tale tapamade mako mati tu jinge. Setiap waktu kita kasih pasti masih ingat kena dapi watuna. Karena dia punya hak membuat kita sakit. Nah sabak si anggota ki. Kekayasam pada ko mapasangi TV kabel. Iya ko angka ya tu bostar emak dake ko bolata masih ingat tu pat TV kabel tapacuran ni garik tanah dia nalo masih ingat. Kama gitu. Mako mati tu jinge. Ya kok si anggota ki tahu-tahu na singa. Makanya tapap pisau ni manca di anggota. Maka ko carana idi sorongi. Pak itu pas sorong-sorongnya maca. Ko sandro sorong na sangkehe. Ilaw si ko tau pemang. Paringan rami ko nalupa ini. Malasa. Saruk mata nanak nanasay malasa si. Ada time masih watuna. Pura nale paja nasaba setan ni mamilasay. Maka dia cara ustaz magampang aja na tahu eta suruh. Idi maki buai napa idi la sorongi aja na tahu li tahu. Ta sorongi ta bawa nak ta maka dengke pacapuran itu dia nawale kumondre pacapuran di tawamu. Selesai ini. Masa gina singa. Apa aja ni manci anggota. Itu gago kumakoro di masoro-sorong. Mega. Na mega laporan. Hati-hati kibu nasaba namotu sampajangnya nasolang itu.
Ya sange keyakinan memang ada, maka da angka wadillah saya tahu nasabak memang diberi izin oleh Allah. Tapi ya ko makanja itawakal na tahu makanja ya bosewana na makanja cara na milau dolo ripo Allah Ta'ala wadisa terbebas. Tapi ya ko de namu ibaca ya kursi ko ibaca bawan. Kere. Apa angka tu seta pak napra ya kursi? Angka tahu tamang-tamangi baca ngayak kursi yole leto ya kursi na tahu tamang-tamangi na ya tahu maru ya. Maka apa lah? Nah, makanya perbaiki. Age, mapamulai keyakinan. Degawat di papole guna tolak sukara rilene po Allah Ta'ala. Maka namanya pinang keyakini Pak Ustaz, dia merigagang keyakini, maka dah bisa memberi manfaat. Tapi polokui po Allah Ta'ala, cuma keistimewaan. Ya ko makadaki boh, ya nang katu yakini pa pole manfaat salai po Allah Ta'ala musyrik, berarti namo HP musyrik to tu. Pa angka gunana HP. ATM musyrik juga. Nah, makanya keyakinan tetap kepada Allah, macicing. Mega tau macicing itu Pak, kepake peroso. Ang kepake ako, ya tuh cicingnya dia mereka pakai karena Nabi pakai cincin, tapi kedudukannya hanya sebagai hiasan. Aja mo yakini maka dia ko pakai cici kudu mo pat di kubuang nga. Dia itu mo pat di kubuang ko tappa po. Ini penting. Jadi usahakan keyakinan. Nah sebab iya na tujuan na Nabi tayo tusu untuk memurnikan akidah. Pekanjaki. Pak telu tu kajian Islam, kajian iman, kajian ihsan. Kajian Islam fikih, kajian iman tauhid, kajian ihsan tasawuf. Kadang penceramah membahas salah satunya, kadang fikih baik bahas, kadang tauhid baik bahas, kadang akhlak atau tasawuf saja dibahas. Padahal tiga-tiganya penting. Cuma dia ini nawak di Pesigaru-garu. Ya ku kajian tauhid, kajian akhlak, ipano ku kajian tauhid. Ya natu namanya mapaharam, kega. Hormat kepada bendera merah putih, musyrik. Karena menyembah, padahal hormat itu takzim, itu kajian adab bukan kajian tauhid. Sungkaman kepada orang tua, mapak botingi nama jamak si baindo na botingnya, ambok na bawi limana, rukuk kemudian mencium tangannya, maka ada musyrik. Nah reko kajian tauhid, padahal itu kajian adab, takzim anak ke orang tua. Jadi nawak di Pesigaru-garu. Gak paham ya? Jadi liangi akhlak, liangi akidah. Ya kok akhlak bicara adab. Ya kok akidah tauhid. Jadi dia itu nyaman rokok emas sompah. Dia ada karena penghargaan ke orang tua, takzim asana. Itu dibolehkan. Hormat kepada bendera. Tanya bendera nih hormati, tapi ulama yang memperjuangkan darahnya dan nyawanya demi merebut kemerdekaan. Itu yang kita hormati. Deni sembah, tapi hormati sebagai takzim kepada para ulama. Makiro, tapi mega manggai haram karena dia anggap tauhid. Nah itu bahaya. Pada mamauli epa, mega di mereka salah-salah paham ni make. Manang kebatalo kay patama uti. Kan makiro. Padahal itu tomatot tariolo madodo sikolana tapi matandre pahanna. Dia kamatan resikolana tapi makanya pahan ya kong kana pau tembus padi nang kena bele cek dek ni bele na kong kah yo po nak mondri matan resikolana madodo pahan na makala topi mak bele hingga sini na pau salah mana dari mak kada may lempa padahal dia na lempa sisa na mama ko lempa alam itu tidak bisa diprediksi. Gempa makrami, gesekan lempengan, perpindahan lempengan aja. Nalupai po ang Allah Ta'ala. Na di na gampa ko po ang Allah Ta'ala makadaja. Ya ko adele ipamimpinga pa na makanja. Waktu na halipa Umar gampay. Natudu tanay na chayo dinasap. Agapit pakedo ko. Nawale moha mo. Mamak ko. Tunduk tanah. Magay. Adele itong maparenta. Makanya cidi ba kunci na pa. Ya ko meki machuri na bita. Diyan mo na may galada. Ya robawang ajak tasusay pada tarupa tahu ya na robawa tapake. Iku pakampi bende aja mususay pak dara.
Iya. Iya. Aja tak susah ini, tak sakira ni bendek tak. Sama kira. Tapi angka metode itu ujian hidup. Lai uji tahu manuk na bali boleh menre o kwa dengi. Madari itu jamban apa made. Ujian itu. Kada guru ta kali sidendre ya ko jambangi manuk na bali bola mo kwa demu aja mo bisay adem. Ayo bisay te manuk ademu bana mo bisay. Masa guru ta kali sidendre ro. Tabe. Ya dia na tu macai ya mi kotai manuk mo bisay tu manok ko kada manuk na bali bola jambang. Ya ko demu bisay insyaallah dia macai. Nama kira. Ya ko jambangi manuk na bali bola kwa dengi ademu na mo bisay. Pacin itu manuk itu. Iya. Tapahan nih. Nah angkami matoje itu amala matandre kega ihsan. Kiasa ihsan mapedecing. Ya kumabasa itawe na tumabasa dia na mapedecing asana mapasiwala decing. Tapi ya kumasekke itay na tumabasa ya na tiasa mapedecing. Makanya makin nabi tamelo gota masuruga masagina lalang yang mula tam. Demo antarita masuruga. Namo me ko lari. Pada kalau ko pasay na din na pasa. Bisa lo mapasa din na supasa. Namo me kilari. Talumona sa nabita. Wala ideche tau mapeja elo koriko. Yerona kung kataw maseke abasa ko. Kung kataw paujaki tau paudecing. Kung kataw milodongang imajati lodongang isalama. Yang kedua otok ko makasiri waktu mamana-mana tinro nate sampai tahajud na masuk. Yang ketiga wajarang inran atau makin renga jong podang bali bolata macicil motor idi palepat. Salah selama ki detan cerita masuruga. No, bali bolata macicil motor idi palepat insyaallah. Iya. Tule kamu lah. Dek. Yang pay antri kita mah Pak makan Nabi tidak antri masuk surga. Pak sisa butau dale kong kecil dimulai zaman. Ya mi kong katau maseke nasa deto siya kaparang barang na cau. Si selemo tu aja layolo. Itu kare. Itu tuh are maka den kamu tu matu nangka kalau pakai Cina toko. Itu ndak boleh. Agama itu mengajarkan aki buah ko decing. Aja mau pasi wala decing. Mega tu tahu apa sih wala deceng ni? Mak bagi warra, mak bagi terigu, mak bagi gola, mak bagi lipa, pak mitok do. Deto kako ko penra de gaya. Hah? Dena mari gaga talamoy. Dena mari gaga. Ya kemakane masogo pastas, na dito na madosa tay sogo. Dito na madosa aga taw masogo. Ya kung masogo ito ni sogo, tau masogo si bataw isogo, dan dia madosa pa. Dia kahadisa na makan madosa. Makadami na bitara si wal murtasi tinar tau isogo si bataw masogo para pada kamaranaka. Dia na madosa deh. Tapi memang ako agama pa, angka agaga, makanya to pandrita ya komeko ipau kanja, ya komeko manci tau kanja ako masyarakat, ici di bawah, tanya sempajang, aga pale abas sako. Ya metomiro, ya nama basa mo tayo tau kanjai, namo tau jasi pa. Betul na namo mga jana ampena, ina iya nama basa tayo nakakanja pa yano kramage maka basa. Makotiha, maka itu pandrita iya tu ampai mabasa itu magala mabere magala masidakka ina dena paja na rampe tahu iya tu namo man ya tahu kalasi iya tulian itu ni ngerang makanya kong kanggota dewa ya minuba komisi to do ina tuli makada to tu tahu kanja apa okuro pasidakka na sabari makotiha denu letak dengi itu. Jadi kumeki yang nggak tahu kanja agala ni mabere kita nih garik kucaki si salah bali bolatan nama gampang ya nang katana suta bawangi deta si salah iya na itu si salah ko to lima saru ibaw na nasunasun na din ang kata dering gaga pa makoko aja mawata pa ya biasa tayo mabasa pa masola ko monroy malibale tatalu langsung na nasu na bagian ni bali bolana apa mawari ko monroy. Ya mako kanang kala maritaw sekke bulukas.
Yan na tugulukas sila maritaw kat di. Monro bali na ilala macalak matanang kay bali bola naman repicok lanang. Matan ratu datun na tau seke nang katau dua gulukas na datun na tau seke ito. Ito gago ko penra. Iampay negalasa nasaba makurap pak dong malaika ni yaitu ampai makatau pandrita iya pana baraka andre ko pure masidakang apa iya tu andre ya sidakang ina malunra ihan andre tawe anna subali ni gare tatari makanja na sunna na patandre kong kana subali na bagian ite na mo mabolo duro na malunra ipa bere na tawe madari kitu makadamaje na makalunra ko na mo idi ko talingi ite tu malunra to nasaba pura ni nilaw doang ang malaika. Iya na to na makura lasa, makanya kataw na kan na penyakit gula. Ci dito tandre to sa tau seke ya to. Sesa dito na kumanang dito. Kama pa tau penyakit gula bacere-bacai. Tapi angka hadesa na nabita daw mardakum bisadaka burai bila sammu na sabab pasidaka. Ya ko lali celengange aja tak biak bangi dita ko celengange. Palipangi napaki milaw doang ipon baraka na pasidaka kue angka je lasakan na kae tapancaji ni pak bura napatama aja tak kada palana baraka aja tak be banyo ko celengang napata sorong patamay napatilaw pada kalau ko pak bupati sorok bawang ya je milaw nasa aga milaw aga tabahan ni ilaw ki palipangi celengang napaki milaw doang iya ko tahu taleng kako celenga de nak dicara iya ko tahu tapodangi kada tilaw doang nga mapangimpang nga roy maagigi na tulimati dongi idi na milaw doang nga bigi terima dota apa pitu tahu kasih si milaw doang nakala patapulo tahu pandrita makitu itu suroy yan ang papangimpa makat di ay pamatiat tu don na Pak makura milaw doang ni. Ha? Tapahan ni. Talim ni tahu apalagi ko din ipasu sakana mapa ni. Tapos 2,5 cek de mi na. 2,5%. Cek de lada. Ya ni komeki mahitupane pada sewe 5 tukan ne. Ya tapane si pasu si 5%, ya napane si pasu si 5. Ya, Pak Madari itu ko nadati si tahun napay pasu na ala nila seke. Betul kan dan matu 5 deke ni bo kapaga makumi mati tu pak ya tibali si de mato ko meli masidak kata tapang kapole medyo ya mite datun na setangi ya ko meki mite datun na setangi magampang alabawan ni di 500 sabuta sila kanyo ko korangi napaki makadameka masumbangin ko jumae ya na meki matinro ya tong kanito mabici megalada ya ro kurangi ketua nak mo masikola kami nak kamajaran aga ni mo liak kopi ko la kasi mo tume sa chapo di ka mo liak na moje tu cek di kumandan nga moy ay nala gani 200 nasa talo na pala sanang ka pak balu baso lalo nasa way kanja pa yero makawangi ya banaro di mulo mo la jolo na taseleto si tangi siya tu Messi matin rokawan ni situ angka situ to 5 bici de na paja tibawa ni ako mo kura si ratu manisa bunatilo masigi tama ni nasa menya sumbangan si san nalalo cilengang matinroy sapu-sapu si setado ko setaya tinro na matinro de na sa digi cilengang lalo si san na nasa imatu pimasu pimakade setange mabici salanya no tu madosa no pak 5 pura memo bere na si ratu man jumate mapi de na sumbang datun na setange itu itu ampe nang kahalangi masidak kadatun na setange namo baineta enak kada baineta aja namo sumba jolo pak datu setan na itu tapi deto gaga ko di asidak kaki malomo tu dale na ko masidak kai apa ya tu pintu na dale megay kami mato angka ko pasidak kai angka ko pak dogang angka ko baca Quran angka ko sampajange angka ko silaturahmi megay mato angka to ko mak bainewe pa angka sahabat na nadita pula Yaman cik di baine na cik dia nak nama dareke we marak dikasih dale ko makna dita bainyo
Suri mak bayi ni. Sisan na pura mak bayi ni. Ina makumui ha. Asa makumui di Rasul makin nabi tak bayi ni po. Mak bayi ni wegan na manital lu bayi ni na pamadeceng. Jadi anang katau dia na memba dece pakai no suri mak bayi ni. Magay nasaba pintu dalle ya komelomui palaba maka na may gamo pintu na liang ustaz narupe pintu na liang pasidaka iya tu anak mako to pede megay anak na te pede masempoy dalle na apa okko midi na palalo puang katutaw mapasikola ko jupandang anak na napasikola ina iya betul na masikola anak nang kato jaji-jaji jama-jaman na mabalu be paminang kana sorora sisan natamma anak na pajato ni apa okko memang midi na palalo po ng Allah Ta'ala. Jadi na to ampay akibo mo ki anak aja mo ta maselang. Aja na itu bicara na doktoro itangkali nga dua anak cukup. Aga no ko ci dikimpe ci dikiru aga makarandong. Gaga. Kibo ay mega kumelo mo jaji. Kanagi pandrega ng ustaz angkat to anak manu tak 20 anak na no ci manre manamona pamenre. Ito. Ito garehe. Masyap pinano de pa mapatanen re macekeng tak 20 anak na makarek-karek manre manamo. Iya di taci di mijaji talutaw na to 5 kadare ko. Makurat tawakal memang. Ado? Adara ki loki matasi. Itu patasi Pak maca. Maca tu patasi maga. Ya konis sange hakeka na ya sange mamneng magala tu masidaka. To? Kasi kita pame to. Pame mana ngokoe. Iya, itu kumameng ite natari alati men na. Yaro alati untuk balewe atau untuk pameng. Hah? Ya ko balewe aja tatarimeng alati na batapeng. Hah? Yaro alati untuk pamengnya atau untuk balewe? Untuk pamengnya. Pak iya ko makana untuk balewe ustaz aja na tatarime pale alati bana tapeng. Pak memi mapan rebale. Mata tarimeng pancing nasaba melo ki konandre na payala jadi itu pasti dakai ko yaleng itaw kasi tanya tu alena yaleng ini ni pancing supaya wak dini mega rewa tapahani maka miro taparaja-raja ini itu ampe waktu na mancaji presiden Gus Dur tapanaruba gambar na gambar di sisabu patimura denak baju-aju mak bangkung di Sirate Sabu, Soekarno, Masongko, Majasa. Jadi kami kalau masih masam pajak bawa toko di Masongko. Di